Teman-teman, sekarang kita lagi ada di perkumpulan bis tuh, banyak banget bis tol tuh teman-teman tuh. Hari ini kita bakal lihat bis ini Al Imron Kalewes. Ini ada dua nih. Coba, bang, lagi pada ngapain nih? Lagi pada itu nungguin bis. Bis tol ya? Ya. Namanya siapa nih? Namanya Raffi. Tapi nih, Afin. habis ini, Ayo ada. ada. Boleh lihat bis tol enggak? Boleh. Oke, kita lihat nih teman-teman ke dalam bis tol tuh. Keren banget ini suasana di dalam bis tol nih. Nih. Wah, yang punya bis tolnya nih, mantap nih bang. Ini bang, kalau anak-anak kecil lagi kumpul udah minta toilet terus ini bang. Kita coba lihat. Iya benar. Ya mulai ramai bener bang. Bang, ini full busnya di mana bang? Bogor. Oh di Bogor ini. Kalau mau sewa bus silahkan ke Bogor. Nah ini nih teman Kalebas nih, bus Kalebas. Ini tempat ininya nih teman-teman nih. Oh ini buat toiletnya nih teman-teman nih. Nih apa namanya ini nih? Enggak dinyalain nih. Oh ini banyak banget ini nih. Ini ada klakson-klaksonan nih, banyak banget teman-teman nih. Tuh joknya juga keren tuh, joknya keren tuh. Ada lagi nih, satu lagi nih merah ini, itu pink. Al Fajar. Tuh warna merah keren juga ini. Poolnya di Bogor nih. Oh ini daleman bis toilet nih kayak gini nih. Oh bisa buat tidur juga abangnya tuh. Abangnya bisa tidur. Banyak banget tuh. Waduh. Red with Star. Kalau ini punya Pak Polisi Brimob. Bis toilet Red with Star. Nih teman-teman, bis toilet yang lagi viral juga nih. Si Cikal. Bis toilet si Cikal. Oh. Koswara Trans si Cikal. Oi bang, nungguin apa nih? Nungguin toilet ya? Iya. Ntar. Tuh. Ada bus toiletnya tuh. Tuh, abang-abang lagi nunggu toilet nih, ntar nih si Cikal nih. Bus toilet viral. Dapat stikernya nih si Cikal. Keren juga nih yang punyanya nih. Bus toilet.